Nā, kei te tino whaihua a tātou tamariki Māori i te whakataetai i whakarewahia i ngā tau nei, hei whakatena i a tātou kaituhi reo Māori. Kua mutu te whakataetai mō tēnei tau, engari e kōrero hia ana te tāanga o ngā tuhinga kia putai he puka puka, nei rā a Hania Douglas. He huatau auaha, he pua waitanga whakaaro. Tino rawe ki au e nei momo mahi tuhinga awaha, i te mea ka tae au te tuku i aku ringa kia rere te kōrero i runga i te pepa, kia puta ai aku whakaaro katoa. Kāre a tātou kōrero mehe mea kāre a tātou kaituhi. Nā reira ko rātou, ngā manu tuhi e tupu nei. Ko te aronga o te kaupapa, he akiaki i te hunga mā tātahi ki te whakaputa i o rātou whakaaro auaha i roto i te reo Māori. Hei whakatina hoki i ngā pūkenga tuhituhi. I ohorere au i te pai o te tuhi, i ohorere au i te kaha o ngā rangatahi ki te etita i waratau mahi mo i te tukuhanga atu. Ai rānei ka mārama tēnei kōrero ki te kaipānui, he tino pūkenga nō tēnā. Whakamiharo atu ana ki te auaha o te reo kātahi, ki te auaha o te whakaaro, i whakatakotoria i roto i ngā kōrero kārua. Koina i ki ai he huatau auaha e kite ana tērā i roto i ngā tuhinga nei a te taitamariki me te taiohi. I tīmata te kaupapa nei i te tau 2012, Waihoki, he ara pautama kei te pikitia tonutia. Tā te ipukarea he whakatū i te kaupapa, he tuku i te pānui ki ngā kura katoa o te motu, kia uru mai ngā tamariki ki te kaupapa, i te otinga atu, te kauma ono ngā kura, i whakatau i tērā karanga. Engari i tēnei tau, kua āpiti mai he kaihoe hou. Māringa nui ana mātau i tēnei tau, kua piri mai Huia Publishers ki te kaupapa. Me whakarite he huarahi e putai ngā tuhinga a ngā ākunga nei. I nā rā, kia noho ko era hei tauira mo etahi kei te whai atu. Kei te ngana tonunga kai whakahaere ki te rawe ki ngā koiriritanga, kia hāngai ki ngā paiaru kura, kia whaihua ngā tahairua. Engari mo tēnei wā, kei te whanake tonu ngā kaituhi auaha o Apōpō. Hania Douglas, Te Karere.